Ibice 4 n'umurongo wa 12. 4:12. Usome mu izina rya Yesu. Usome katika jina la Yesu. Aravuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo zose bitwikuruye kibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Amen. Tuvuze ngo ni mu rwandiko rw'Abaheburayo, Waebrania ibice 4 n'umurongo wa 12. Niba twese twarangije gusoma, kama tumemaliza kusoma, muze kunemerera kufunga Biblia zacu, naweza kufunga vitabu kugira ngo tubashe kumva icyo Imana ivuga, ili tusikie nini Mungu anataka. Imana nidufashe. Reka baze shime iri jambo. Nishukuru kwa neno. Shimi Imana kuko Imana yadufashije tukarangiza umwaka muri dore. Nishukuru kwa maana Mungu ametulinda tukamaliza mwaka kanisani. Twimutse uyu mwaka ushize, tumehamia last year. Mu byukuri byasaga nkaho bingoye mu bitekerezo. Ilikuwa ni mambo magumu kwetu. Kuko nibwiraga honja, nilikuwa nikifikiria mahali ninaelekea. Mu buryo bw'ubuzima kibazo uko bizagenda. Nijiulize itaendaje ubuzima huu. Ariko cyane mu buryo bw'umwuka nazo kibazo uko bizaba bimeze. Sana kwa kiroho na jiswali kutaendaje. Ako shimi Imana yo mu ijuru nk'umukozi w'umuhanga. Lakini nashukuru Mungu kwani ni yeye fundi sana. Niko bikomeye kuruta uko umuntu abitekereza. Anafanya mambo kubwa zaidi ya yale tunafikiria. Twabonye na Pastor Mutima. Tumeongea na Pastor Mutima. Tuvugana na mwene data hano Patro. Pia tukaongea na Patro. Basaba kuza guteranira hano. Wakaniomba nikuje kusanyika hapa. Ndabemerera. Nami nikakubali. Kandi titani binoroheye. Na haikuwa jambo rahisi. Kuko ntariza honje. Kwa maana sikuwa najua mahali. Ariko ndabemerera mu rukundo. Lakini nikakubali kwa upendo. Ndabemerera bitewe na kantu narimbo. Na nikakubali kwa sababu ya lile jambo nilikuwa nimegundua. Ndaza. Nikakuja. Basi kugira. Nilipofika natangaye, nimeshangaa sana. Imani sifu. Mungu anasema. Imani shi. Nilipofika, nilipoketi, nilipoona watu, nikakosa hata mmoja ninajua. Nikakuta ninamjua pastor kidogo, reverend. Nilipomuona nikamjua, nikamkumbuka. Lakini yale yaliyonisaidia, nilikuwa ninasema Mungu anasema, nikasikia ndani yangu kuna jambo. Nikasikia upendo. Nikaanza kuwa na upendo wa kuwapenda. Nikasikia upendo. Nikapenda wale tulikuwa tumeketi. Nikapenda wazee. Nikapenda mapasta. Nilipoona nikasikia nikigeuka nakosa majibu. Lakini najihisi kuwasogelea ili tuongee. Mungu ni wa ajabu. Tukaenda nyumbani. Tulipofika, nikamuuliza mama, umeonaje? Akaniambia nimependa. Umependa kwa nini? Wameimba nikasikia. Walipoongea nikasikia. Nikajinyamazia. Nikaenda mahali. Nikaenda kumwambia Mungu, tumependa. Nililobaki ni nini? Hakuna lile Mungu amenipa. Lakini upendo ilikuja ndani ya roho yangu. Imenivuruta na ikanikubalisha. Nikasikia roho imekubali. Mungu amenipea kuwa na nyinyi. Kumaliza mwaka tukiwa wazima sote. Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa kuwa
kuwa katika familia hii. Imana yabikoze n'ibishimo. Mungu amefanya hiyo, asifiwe. Tubande ijambo ry'Imana. Tuongee neno la Mungu. Wa Kristo wanahesabu miaka, bali mwenendo wao haukamilike. Wa Kristo wanahesabu miaka, bali mwenendo wao haukamilike. Usipoteze bure uokovu wako, chunguza moyo wako, Bwana anajua. Usipoteze bure uokovu wako, chunguza moyo wako, Bwana anajua. Acha niwaambie, mambo ni mawili. Mungu anahesabu miaka ya kuishi na unahesabu miaka ya maisha ya wokovu, na hiyo miaka ni tofauti. Mtu anahesabu amezaa, unaanzia kwa kifungua mimba hata kwa kifunga mimba, na unaendelea kwa wajukuu, na unahesabu yale umefanya, na unahesabu lakini kiokovu inaendaje? Unahesabu dhambi ulizoshinda, na unahesabu zile hauzajishinda. Hapo ndipo unahesabu yale umefikia, na unaona yale hautafikia. Unashindwa ama unashindwa. Usipoteze bure uokovu wako, chunguza moyo wako, Bwana anajua. Mtu akashimira Imana kwa mazu mwaka. Mtu anashukuru Mungu kwa kumaliza mwaka. Ubuzima busanzwe ugasanga yaratsinze. Na kwa maisha kawaida unakuta umeshinda. Ariko ubuzima bw'agakiza ugasanga yaratsinze. Lakini kwa maisha ya wokovu unakuta umeshindwa. Na anasimama na anashukuru Mungu amempea mjukuu. Mungu atusamehe. Si nyinyi na mbele. Tuongee neno la Mungu. Neno la Mungu limesema, kwa maana neno la Mungu ni hai na lina nguvu, na tena ni kama upanga, kama kisu, na tena kwa ukali huo linaweza kutenganisha, na hiyo kutenganisha na linachoma. Kwa maneno mengine ni kujua kutofautisha bila kusitasita, na tena ni lepesi kujua yale unafikiria kwa roho na yale unadhamiri, na inajua kutenganisha, na inajua mtu anakiangukia. Jambo la Bwana nimejua. Mungu atusaidie. Ndivyo neno la Mungu huwa. Tuanzie kwa neno. Neno la Mungu lina uhai. Neno la Mungu lina uhai. Watu hapo awali wanasema, ukisogelea mtu mzima anakuelekeza mahali pazima. Ukisogelea ukiishi na watu wazima, ukiishi na neno la Mungu linakupea uzima, na mtu anakuwa na uzima.
ni kwa sababu haujaokoka. Lakini wakati utaokoka, neno litaleta uzima. Linakutetea. Na wanasema msharati anakuja. Neno la Mungu linasimama. Linasimama mimi na uhakika. Neno si msharati. Linakuosha. Linakuosha. Ukipiga hatua, neno la Mungu linakuosha. Kwa sababu umeshikilia neno. Hiyo ni ukweli. Alipokeni neno. Lakini sababu watu wako sawa. Mtu anasimama anacheza. Anacheza sana. Anacheza sana. Na hata jasho linakuwa. Mambo yanakuwa makubwa. Mambo yanakuwa zaidi. Lakini akiketi wanamwongelelea. Abasa bamu agashaka kwa bayumbe bamvugene anataka waombezi wamtetee agashaka kuruziko wene wao anataka vijana ndugu zake wamtetee anahusu muryango akashaka kuba mvugene hata familia anaunganisha ili wamtetee akishambo jaza lakini neno likikuja kama ni kwa mjana nika anasema mimi sijali siko tabia sawa ndio nimeambia sawa jana mungia nimeambia sawa namaza kumcha kungoma sawa nimeambia ametoka utawala. Hiyo maana wanakuongelea. Hadi na wakikuongelea wewe unataka wakuongelea basi. Acha niwaambie venye kuna mtu akishikilia neno. Neno nzima. Biblia inasema limewekwa kwa industry. Limechunwa ulilokoka na nikaokoka. Yale usizisha polisi. Ushikilie neno nzima. Ninakutetea. Ninakutetea. Nikakuvukia. Ninakutetea. Nikakuvukia. Ninakutetea. Nikakuvukia. Ninakutetea. Ninakutetea. Hapo watu wanamshaka kwa watu wawavukia. Lakini watu wanapenda wengine wawatetee. Baba anangana nani wakawa ratibu Mungu tuvukie. Hata wanaita wengine ili wawatetee. Lakini neno kujisunga. Ukisikilia neno. Neno linatetea. Ninasema mimi huyu ni mzima. Kwa maana ameshikilia neno. Hiyo ni ukweli wa neno. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Hitaji langu tushikilie neno. Tushikilie neno. Kwa sababu ni hai. Lina uhai. Halina makosa. Halina uongo. Halina uchawi. Halina mambo mengi. Halina makosa. Linakuweka sawa. Wakati mmoja Mkristo alipofika msalaba, alipofika kuangalia msalaba, ili mkumbushe yale mambo ameyatenda. Alipofika
Uhari vitu zangu vitatu. Kuna mambo matatu yametimia. Neno la kwanza. Jambo kwenda kama mambo ya kumwenda mshwaba. Neno amekuja kama mvua nguo zenye kutanika. Nikamwambia wewe nenda. Acha niwaambie. Abantu bari mutamba n'imyenda y'ibishwaba. Watu wanacheza wanakivaa mavazi ya kiyako. Au maasha. Abandi bakayikora n'ubwenge. Na wengine wanafanya hiyo mavazi. Lakini si nyinyi. Abandi bakayikora n'umunyamasengesho. Na wengine wanafanya na hiyo manguo. Kama Kristo ngo yarangije. Lakini muombezi alivulishwa nguo za kutanika. Wakamvalisha nguo nzuri. Watu wanataka wavalishwe nguo. Lakini wacha neno na neno likituvalisha atatutetea. Kwa maana anajua lile amefanya. Hiyo ni ukweli. Kwa kweli neno. Neno la ulifiti baraka. Nina nguvu. Maana nitufashe. Bwana Yesu atusaidie. Ulifiti baraka. Nina nguvu. Nilingie baraka. Ni lenye nguvu. Paulo yandikiye Efeso. Paulo anaandikia Efeso. Anamwambia ngo akawaambia amaze kuzuka. Nilipofufuka. Amaze kuzuka. Nilipofufuka. Wakuye bafuye. Kutoka katika mzamura. Akampandisha. Mzamura. Akampandisha. Wamshana hejuru y'ibintu byose. Akampandisha juu ya mambo yote. Wamshana hejuru y'imbaraga zose. Juu ya nguvu zote. Akapewa kutawala. Neno la Mungu ni lenye nguvu. Bwana Yesu atusaidie. Watu wanasema nashukuru Mungu nimefanya biashara katika hiyo mambo mazuri. Ni vizuri. Lakini wacha niwaambie mambo ya busara. Ni kushukuru Mungu Mungu amenisaidia kusema. Mungu amenisaidia. Kwa yale mambo Mungu amenipea. Nguvu Mungu amenipea. Mungu amenipea mimi si mkora tena. Mimi si mkora tena. Mbingu inafunguka. Mungu inafunguka. Unakuwa na uhusiano na mbingu. Kwa sababu ya muda. Kuna yule asikie. Tusawi Mungu mwenye maana yishikumisha. Asante sana. Anese, washika bagasanga bitwari, muna batware, abakomeye ingabo zose ngo birasatizanye. Uri yati hakuka, uyivuga mu bantu bagahe bakahitira mu byo. Ariko kuko utabugingo yari umunyembaraga. Nirisha. Kuko yari afite nirisha. Uwo munsi ngo arahaguruka, aravuga ngo ndagutana bizina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli wasuzumuye. Aravuga ngo ndagutana bizina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli yasuzumuye. Bwana nifashe. Amen. Nuwisumba kazijambo kimana. Uzoteka muri yandi. Kandi uzumutse. Impamvu abantu bari kukubwira abandi ngo basengere muri tebabwire nuko batisubiza ijambo bakagenda bakagusengera bagasaba bakagusiga n'ikibazo narahumiwe ubu tugoranye n'abasenga bene data twese turabora n'uturabira arabasenga arabashaka arabasenga arabashaka bene gushambirwa twese turabora ariko hakiza umwe gusa uyu wenyine ni ukize wisubiza ijambo ry'Imana. Mama nidufashe. Niwe yikize. Aragendera mu mudendezo. Aragendera mu mutuzo. Ari mu mahoro y'ijambo ry'Imana. Ni bisubira. Kuko ari imbaraga. Ijambo ry'Imana rituye mu gihe. Bifite ngiyo gitumye ngo bizatura bitosha. Kandi mutawori baza gusuzugura iki. Bizariza mu gihe cyanyu. Yarahumiwe ibirigirwa ryize tirigwirize tirigirwa ryitosheje tirigirwa wari huguriwe tirigirwa rigeze ku mashuri tirigira nyiraryo tirigira bene nyiraryo tirigira umuryango tirigira akavukire tirigira imiterere ahubwo tigira abantu bari habona cyane yego mana nishu azabyiga yamara kubyiga karikera agasenga kuko atari kawe akarikena akaba umuyonde kuko atari kawe akarikena ariko wajya ni umunyembaraga wajya
n'umunyembaraga. None se ni dewa izashika kumwana rikamuhindura umugabo, yashika kumugabo rikamuhindura umwana, yashika kumugore rikamuhindura umugabo, yashika kumugabo rikamuhindura umugore. Izari gushikaho rikamuhindura. Mana ni dufashe. Haleluya. Nimwite ijambo ry'Imana. Kuko ari imbaraga. Niba ubyitaye uzabona imbaraga kandi. Mana ni dufashe. Bibiliya ijambo ry'Imana rizavuga ngo Samusoni mwari umunyembaraga ukomeye cyane. Abagenzuzi ba Bibiliya bazavuga ngo niba mugabo wagize imbaraga nyinshi cyane muri Bibiliya, ariko kandi muri umuntu wagize itegekera mu kurangiza aratsinda. Ushobora kurigirana n'imbaraga ushobora umunyembaraga, ariko kubera kutabyitaho ejo uratsindwa kubera kubyandikaho. Bidusaba kuryitaho mu gitondo, tukaryitaho ku manywa, tukaryitaho nimugoroba, tugakesha ijoro duhaha turyitaho. Mana ni dufashe. Yo, haleluya! Ni imbaraga. Iyo bitambiraho bizabikora ibyo, iyo birindiraho bizabikora ibyo, iyo bisengeraho bizabikora ibyo, iyo bivugirisha ukuri Imana bizabikora ibyo. Igihe uryishingikirije uhabwa kunesha. Ati mpamvu tutanesha nubwo twahindukiye tukareba abantu. Mana ni dufashe. Ijambo rya gatatu ngo rigira ubugi burusha inkota zose. Ubugi tirabisi ticyo rizarikora, rizarigera ku mugabo ukomeye, rigahinguranya rigakeba, rikamenya gutandukanya icyaha, rigatandukanya gusamba no kutari gusamba. Rizarigera rikamenya gutandukanya. Narakumbuye burizi gutandukanya ngo umwuka n'ubugingo. Umwuka n'ubugingo ni ikintu kimwe mu bwenge bw'abantu. Umwuka ni ubundi kandi ni ubugingo, kandi ubugingo ni umwuka. Ariko bityo rizaniza ngo hari umwuka n'ubugingo, muri cyo bwira umwuka ngo jaha, rigasaba rigatanya ku bugingo ngo bujaha. Abantu bagahaguruka tugasirimba twese, ariko ryo gukora ibisi rigomba gutandukanya. Abanyamwuka bakajaha n'abantu twinjira mu itorero twese, rikaza rigatandukanye, rikaza rimenya gutandukanye, rikavuga ngo runaka 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 runaka. Ijambo ry'Imana hano hepfo zavuzwe ngo zose we imbere y'amaso y'Imana ukiza tubaze icyo twakoze. Abantu kubareka ngo abayibe baze babavugeho, abantu bakareka ngo abapasiteri babaze bavugeho, abantu kubareka ngo abanyamasengesho babaze batuvugeho, abantu kubarahanga abandi amaso. Ariko byonyine iyo baryisunze muri we icyo rizarikora cyambere, rizarimenya gutandukanya icyaha no gukiranuka. Nicyo kigenderewe bavandimwe, twambara neza, twakwisi, twabyibuha, twananuka, twaba bato, twaba bakuru, twaba abasaza, twaba tukiri abana. Icyo kigenderewe ni ukuduhanira gukiranuka. Icyambere rizarikuhanira gukiranuka, rikakubwira ngo iki ni ikibi, iki ni ikibi, ni cyiza, rikagutandukanyiriza, rikamenya kwipfukira, rizarikubwira kandi ukuntu. Nari umuntu ugoye, ariko ryamaze kunzamo kuri ntamuzi witaho izagenda nereka kugira ngo bakwikame vakuriki kabaza kagutunga yamara kugutunganya rikabona kugushira imbere y'abantu. Mana nitubabarize. Difite umugi ngo murutubwira inkota zose ziraho,
arahumiwe ubu bari kutubagira bari muri Amerika bakatubagira hano sivyo kandi bakatubaga tugaki ariko ijambo ry'Imana ntababona ubwo buki abantumwe rizarigenda mu bugingo bwawe byashikarika kubwira kuko uri umunyacyaha rikagutunganya rikakwihanisha rikaguhindura rikaguhonera gukiranuka rikagutuza ni mu gitabo tugere gucakana kugira ngo dusoze cakana ngo rizarigikuti ngo rizaribanguka rizariza bwagamba rizaribanguka muri kaza muri kamenya kuko umutima ugambiriye umutima ugambiriye izo mutima ugambiriye ukibwira ngo uratekereje ukibwira ngo uragambirira iyo ngiyo nzagira gutya nzagira mwene data gutya nzakora kutezanya ijambo ry'Imana rikaba riraje rigatangira kuguhana umwanditsi w'iri jambo aravuga ngo tumenye neza ngo ajye kurangiza aradukengura aratubwira ngo tumenye neza yuko ngo ibyo byose dukora ibyo byose tubamo ibyo byose tugenderamo ibyo byose dutuyemo ngo biratwikura ubu mudamu ubu mugabo ubu mugore ubu mwana ubu mukobwa imbere y'Imana ibyago byose biratwikura uzabikunde wifate neza wifate nabi ubikunde uko bikora ibyago byose biratwikura imbere y'izakuza umwanditsi yaranditse aratubwira ngo uzaba babiri cyangwa se byiza utabitote wenyine bizakugura hari ahantu muri kumwe n'abanyesa turi kumwe n'abadamu n'abana ubu tuzatwicara tukavugana tukaganira urugo rukagenda urugo rugakome ariko hano munsi bizangura munsi nzaba ndi imbere y'umucamanza Pawulo yandikiye ndategetse kwa babiri arababwira ngo hazaba umucamanza umwe uyu umwe uwo muntu uzaducira bazakira ngo bazima n'abapfuye bose bazabacira imanza kandi twese ngo tuzaba ari ngombwa y'ukubiri imbere y'Imana hari umunsi mwene data bizaba bizaba ngombwa ngo wivugire bizaba ngombwa ngo wivugire bizaba ngombwa ngo witangire raporo ubu ngubu muri finance twaradutangira raporo ubu ngubu nubwo bavuga ngo twatanze mu mashiringi za miliyoni 5 n'utaratanze azaba yumva ko nyine akagendera ku ngubu ariko reka mbabwire bene data hari umunsi bizakugura uyu mwe bitinde bitabuke uwo munsi uzashika bizakugura turaramye mwene data uratekereza iki isoma ijambo ry'Imana yonyine isoma ijambo ry'Imana n'ibizima n'imbaraga bifite inkota yo guhinguranya ubundi kandi bizagufasha mu buzima bwo gutandukanya ibibi n'ibyiza bizagufasha kandi uzumenya ko ibyawe byose bitwikuye ibyo ukora byose uzumenya ngo biratwikuriwe imbere y'Imana izatubaza ibyo twakoze uratekereza kumwe na uribwira iki mwene data ko turangije umwaka tukaba tugiye gutangira uribwira iki kuzakunaniye uribwira iki kukubesha kwakunaniye uribwira isi kukwiba kwakunaniye uribwira isi kumikamba bibiye kunaniye uribwira iki ariko turakurangira umuti isoma ijambo ry'Imana isoma ijambo ry'Imana twisoma ijambo ry'Imana bene data iryo ngiryo n'ibyo bizatukiza kandi bizatwiza bizaduhindura kuba abanyembaraga bizaduhindura kuba abazima na Kristo Pawulo yaranditse aravuga ngo ubugingo bwanjye ejo Pawulo bubishwe n'ubugingo bwa Kristo mu Mana wishwe nande muri iyi si wihishe muri Kristo kuko niwe bazanye kwizera ndabizi neza twisoma ijambo ry'Imana rizatubwira akamaro muri iki gihe no mu gihe kizaza Imana idufashe kandi